whakapāna nei tēnei whakaare ki ngā tūkino o te ao. I'm so lucky to be here, so I can bring these voices out and heal. Ko tāku he whai atu I te mauri o te tangata, te tuakiri o te tangata hoki. Me ke kaore he tino kaupapa. I ahu mai ngā āhuatanga whakatāmi a tātou ngai wi take o te ao. Me ki e kukume ana I ngā āhuatanga whakatāmi he oe e kimi ana I te hua. He aha te hinātori. E tau nā whakaneke kua umai nā mahi o te moana nui a kiwa. Tērā o nā Palestinian, e rā no tērā kaupapa o nei tātou nā te mea. E ori te anō e rā mahi kino I whāmai ki a tātou. E kite ana ngā oritenga ki tā o tātou tūpuna he oe e kawe tonu ana I era āhuatanga I ēnei rā tonu ki tōna whenua. This is something I was very passionate about when I engaged more with mana whenua. And we try to bring the two souls together. Ke hohou roto I tō rātau nā kau. E haka I te mea ka paki ka katakata. Enare ke hohou e huakai roto I nei momo tū. Tērā ke kite ai a kanohi, ke rono ai a tarina, ke pāe ai te nākau te Wairea. It's an artistic metaphor for we are just bringing raw, real emotion, solidarity. E haraka I te mea nei nā hei ke tuku kia riri tō puku. E nare hānga I pano tunuru nei te pono I te tika I te māramatanga. Poira tēnei nā. We need to do something, and I feel I'm doing what I can. And I think it's important for every person to do what they can do. Kaua tau e te tangata, tō mātauri ane e matapiku I te kōre. Ko te mahi nui tērā ki te whāngai, ki te manaaki, ki te hine naro, ki te Wairea o te tangata.